tahono gedededa ya iroroge de demi ave gera erami fa ohau de andre khelo walangi sabele moroi bagera erani hafefu bakhe keriso Yesu mangandre ita nisuno bani fola khemi tra uge lo walangima baba ibua de adre sinofahena ia da kau ni ta aga baba merodongo taroma lima dama ade kheu bayo niga hau ni amoni ina manguraha da aga hobu-hobu bada romaliu ni fai mau khema ia da badu Yesu no mangade da aga ia duhu taroma lilo walangi khe dama andre migu dola fitum bawa si 2000 adola rua tehale moroi bazura Yesaya faza 55 ngawa sifulu irugi zifele delu imane taromali lo walangi hule deu andre si otarai banua siawa basi le mangavuli bada na le ni basenia tane fangatabe zinane na le ni beenia auri zinane wanga soge taneme babanaru babalazo ni si mane daromaligu andre si otarai bawagu le mangavuli khegu le boto ate na nomofozu zo masido ibee bana no ifalua bani fa ohe egu ya ia fa musode de sakhemi babo fane bate fasau ami le hadia ia ma iki hili-hili bahili-hili fenami ebuali bamolau tatabo fifu hogugeu bambenua auri saenduria salahi manaze basalahi lato bamalipi batobali fange buat de Yehova tanda sile tebule sitebai mate tuho daromalilo walangi andre kheda ya iada taroma lizo aya andre no upu wa abele baba malua halewania. Firman Tuhan sumber kekuatan untuk melakukan pekerjaannya. Ya ami banwa zoaya. Iotarai irau no ita hewa aile aboto badede dana no tarongo daroma li lo walangi andre. Meno ebua ita irugi maekhe tenga na iha tarongo hizai no tatane badededa banogei tafarongoge baniha. Faduhu dedegu wataromali ade moguna baba aurida beimane taromali lo walangi. Fadu fenagahegu daromali me andre bahaga balalagu. Hewisa bohalewe bafaabele daromali andre da berehuhu kheda maekhe andre. Baberehuhu andre te amai dolage wa abele daromali andre simane teu. Faaihu deu bagulidane hasambale wa ibasei dane. Ya tabe ezinane. I orifi zinane i regemotaneme batobali balazo niha. Simane fohalewe deu andre simane gei vohalewe daromali andre. Faabele daromali ade tola i aaze khilalawa auri sinotekiko. Faabu dede tola ibali fa omusodede. Ya soge wangorifi pa ya soge gei huku. Baba aboto badededa wa mu faabele daromali andre. Hadia ni faluada ena emo faabele ia baba aurida. Hadia ni faluada ena etobali faabele da ya ita enonizo aya baba ngai halewenia. Imane Yesu bazura luka faza felezara ngawasi 20 awalu. Ya ahobu za mododongo taromalilo walangi basamee badede. Babehede Yesu andre ni faluada ena efaluka ita hobu-hobu badaromalilo walangi. Ena emo faabele ia baba aurida ya ia dae famododongo bafamee badede. Famododongo bada etenga hadege tarongo faumatalingada. Hizai
mo amakhaita babanema taromali andre bafame badede folo bafamalua. Tola tamane, so maneni hasamodrongo taromali andre balesa ifododongo, le ibe badedenia, le ifonahia badedenia, baba gafuriatania le ifalua. Bamana so maneni hatenga na iha samodrongo ia, hiza samarongoge, bahiza le sa ifododongo, le badedenia, le ifalua. Ma andre te fadu da bataromali lo walangi ada mo faabele ia baba auriniha. Berda mo guna ta fododongo, bata aurifage balalaba aurida seroma Nata fododongo bata aurifage da romali lo walangi faluha ita wa ohahau dede. Hana ba faluha ita wa ohahau dede, si fefena, samodongo basang aurifage ta romali andre, no te bohoni bakadede. No te heta gamuata sira ia, si sobadede he iwisa baba malua si soki, si moi famosumange lo walangi. Si dua, samodongo basang aurifage taromali lo walangi, le omasi ia tobali solohe busi-busi dede banabunia, si manege bazoroyo monia. Afenu wan hatede, afenu wa ebolo dede. Iregehena sozi le fatema badedenia, ihauge wangumaa, le omasi ia te tutu badedeniha gamuatania, si manege ibehedenia. Fehede si seki behedenia. Asese lawa bakheda, gobi geda, gaib divoda, bahule wahe badededa, na seki lida banaveda. Nata forodongo da romali lo walangi bata aurifage, fefu gamuata sile atule te angali amuata fa atule. Sino faudu tobali atule. Sareu tobali obele sabe ehege tobali solo. Amuata fa angingi tobali amuata fa obebe. Mahe ande te fa mahe daya ita enonizo aya. Wata romali lo walangi da gubu wa abeleda baba ngai halewe zo aya. Ada moguna ta fododongo bata aurifage da romali lo walangi andre. Nata fododongo bata aurifage da romali lo walangi, medua mane menota faduhu moroi badededa tahale halewe zo aya andre. Eluahania, na dua-dua dededa barzilale andre babangai halewe zo aya, ia dae, ta usabale usai dededa. Si fau fa awagele ba fa ahele dede, tahale halewe zo aya. Si dua nia, le fare ita babangai halewe zo aya, hewa aina oya zanai si fa aurida. Nata fododongo bata aurifage da romali lo walangi, da ezi tobali hareda we amai enoni zo aya, hana, tobali famohoni wa aurida, tenga famohoni wa aurina beda. No ara ubaso, sabua buku, imane, ingatlah, hamba Tuhan yang berhasil adalah hamba Tuhan yang hidup sesuai dengan yang ia katakan. Ya ami banua zoaya, taromali lo walangi ada siduhu baduhu. Baba abele daromali ada note orifi ita. Beredae, data tema bata aurifage daromali andre, si meifang abeleda babangai halewe zoaya. Ya mutolo ita lo walangi bata romali nia andre, iaduhu. Mangandre ita. Sahageleu daromali mesino otehege marongo iadae ama, pada maadeheu, tanege bade dema daromali me ande. Irege ma oige de dema baba morodongo, baba wang aurifage taroma lima andre, balala wa aurima seroma ehe.
Bandai me Yesu Keriso no mangada ta aga. Ya Tuhan.